Kayak lebih best di sini ya, daripada sana ya. Kita Pak, karena gemah orang.
Sekapur sirih kami sajikan, sekapur sirih kami sajikan, sirih dipetik waktu gelap petang, sekapur sirih kami sajikan, kami sajikan, sirih dipetik waktu gelap petang, tamu pendatang sirih disajikan, sirih disajikan, seni budaya Aceh Tamiang, tamu pendatang sirih disajikan, sirih disajikan, seni budaya Aceh Tamiang, sekapur sirih, sekapur sirih dari Aceh Tamiang, sekapur sirih kami sajikan, pinang dibelah menjadi dua, Aceh Tamiang dua bupatennya, dua le simpang ibu kotanya. sekapur sirih pinang sebiji, sirih dihias bunga kenanga, adat Tamiang dijunjung tinggi, seni budaya kita kembangkan,
sekapung sirih, sekapung sirih, sekuntum melati. Sirih ditanam, sirih ditanam di tepi telaga. Tamu yang datang, tamu yang datang, kami hormati. Sekapung sirih, seuleh pinang, kami sajikan. Alah hajung kacam kacung ke, putra kacui kacam kacung ke. Alah hajung kacam kacung ke, hai putra kacui kacam kacung ke. Putra bungsu dicong ke tapang, ku dari jang getran lemudanya. Kuda mana dalam kulam, bungsu gedong kagetran hana. Alah hai cung kacam kacung ke, putra kacui kacam kacung ke. Alah hai cung kacam kacung ke, hai putra kacui kacam kacung ke. Rentaja mano, bara baro rentaja mano. Oleh mano lati sunalen, ija yang putih sunalen mano. Rentaja mano, ai dara baro rentaja mano. Oleh mano laki sunalen, ija yang putih sunalen mano. Putra getran